Ki nongelam bagi dekat jongka Jantian National Council pok jingelam President Rongba uba Sambor mi lingdo mentaka singila le ben kendu yo simbot menteri ka jela uba Preston Tinsong hakaba ke aburu da kajing tho bagi dawa ban weng no mardor kispai Border Security Force ki bayang pahara ki Surok National Highway East Jantia Hills District baka sarkar ka deban penklan no i khadop talasi mender President GNC uba Sambor mi lingdo ulo ong baka jingdan kispai BSF ka khata hadu ka ta ya ki breu hakaba man kapor ki jusha pendik ha kispai bayang pahara Surok National Highway Jantia National Council Central Executive Committee hadirin ke jumi jong ki kedung kendra hapo district ke jongi hapo East Jantia Hill District nagara ke jing Bukit jong ki BSF hapo highway hapo jingke Sunapur kam tang kata ru ke jing don kan ki BSF kalau penban ke jing tut ya ki trai muluk namar lada ki bri kuan ye kum na klevia na lomshnong banle changkiang chata tashara ba chakishnong jong ki cha chet bagi syak pendik hari ini ki BSF nak kata baju dulu bagi kit yakimar bangun penyat sepak bangla tak kena ke jinglek dan BSF kalau kita adu kata yaki bayang nak tu kaget dah kajing sengok ya buat hari ini sengi kibala ada bro kila dan ki sen bahalang kibala mi badba ban persyak ya kata kajing dan BSF tengi nak kena KJNC kum keseng keba Nepok nanti nepok East Jantia Hill District ngimla syu ban long tang kinong pekai nak pinta ke jingat jam pipai ba tenta ke sengi ngila yo bani kendu badi Deputy CM ibalong ro ke jukupor kumi Home Minister bani keran halor kene ke jingat nak kenyang Deputy CM ila itu ini haba ke jinsha nak kenyang ke state government kila ada bansna ya kata ke district coordination committee ke state government ni kala ibor ya kini ki deputy commissioner jong ki district bapar bandandot na kata ke coordination committee hakaba ki he jong ki BSF ki bodan apa patu kathain ru ke deban dan apa kata committee ba kunju ru kirang ba snong panikran ya kene ke jinga jong pa Andre habangi tipap na kalian jong deputy commissioner jong ke East Jantia Hill District hadu untaman ne umpat la halor kene dan kalian ke jong deputy CM pula beta ini ban ya kendu ya DC jong ke East Jantia Hill District panyekran halor kene ke jinga jong ki paiba bala kran shairu ba ka jingdon jong ki BSF to kam ran jimu nama ki East Jantia Hill District kam dai ga jaka ka ba pun kita kiseng le no dan kade ka jaka ka ba chongsuk chongsain dan kwa ya ki BSF kin don support border i na ki por kene ki khar bangla ki wan rung support ka district jongi ki penyiap ya ki produk prasnam jongi ki penmensau ya ki produk prasnam jongi ngidang ya itang mana kene ru apa ka video kala viral support social media bagini ki khar bangla ki kabang mau ya ki turis ki bawan support dauki tengi nengo ba syai ki dan ki BSF akum ki por ba ki produk prasnam jongi kisah kompor ba kini ki BSF teka ba a ka jingi kenduk jongi batu Deputy CM batu Home Minister kalong ban pangklan ya kan ka infiltration check ka bodan napok rata cara nama ngiting bayo lesi hadin ba ka sarkar India kala pentrikam ya ka CA tengi ti ha ka kum ka jing ong jong ka sarkar India ba kan ka CA kan umla ban kata aki jakau ibadan ka district council dan kita ki 6 schedule area handrai na kanyang jongi ke sengim pat sngai ta kuntang ikwa ya ka sarkar bagan pengklan ya kini ki infiltration ceget ke badan apa rata cara dan kanyang jongu Home Minister ubade na cukup poru di DCM kula ni keseng bana kanyang ka jongu bangsa simkia na kini ki mat jingdawa ba cukup poru ubade ba kini ka BSF la shay ke sengin sa kendu badu Deputy Commissioner jangka East Jantia Hill District hatu kila form na ya kata ka District Coordination Committee ke baka state government kala pha iki baki dai banla